Hello guys, Sarika ham jotono tini December 23 tarik 2025 seng Christmas bagwi Agartala ni para thangto bai ge tabuk seng Holy Cross College light drop protik sora sopai jak ge te egontan pore chini para sowi nai ge kaisa Abhai December ge ang Shillong tongmano witomana Shillong go Christmas ni album kana kake Jim Reeves ni resamu Christmas time at home ni resaman Christmas time mo para o no tong nai ge ursamu belai ki witomana ge Shillong tongkono witomana Shillong go belai ke December ge no khatang ama no khatang ge hai suti ma ya pas hai kate ke suti sanai ma pai ke Agartala by route via Hezamara te tangmani Agartala to kwai not only kwai omo route toi Komolpur Kailasahar thangi makha ekdom thon nabar sob yang dia ge Mohanpur ni lama ke sampangan de situ dia no sawi ni ke no sawi ni ronga desa chini kambini sinari nai ke oro bisino ani subscriber koroksa chini neta Rabindranath Neta Rabindra Debbarma EM ni Nokhla di madam mani okay pe a bun Nokhla di sakta nai kenapa na di saripin hasu dogo malang bo right side ni lama ke again is school mana kain mara high school Mohanpur uthaman lama nai doros bazar boto mumbai sirama A few moments later. yagra side right side nai di apa ke Ketli ni sister og school di samani Our Ladies school om tak 12 jalan yang lah di right side di boundary Kutna SB senior basic school tamani student green close khai marol bangla por nai chin borok kri kha government close khaima sarse usu khela yei A few hours later. Happy Christmas.